از اینها یکسر بچمه جم ریوبر کمله مافی مروان ای هاده یا آمده برئیس طاهیر ساچاکlı هر جا آمده لگل میه دم باش برئیس ساچاکlı دم باش بله بارو یا آمده راپورک بلاف کریه ده درباره وان بمپیک کرنان ده ین کل زندانان لگرتیگاهان دبن هون جی روشیج نزیک و دشوپینن زیده تر گلی و گازنین گرتیان لسر چهنه دوی دما داویده براستی گاوک بره وجی نکی خالاوی کر جزاین کو 30 ساله خو تمام کرنه و جزای وان هاتنه درش کرن کو دوی دمدست ورن سربست بردان لی لجنین گرتیگاهان هیجی به بریارن کیفی اف گرتین کو گرتیگاهان ده گرتن اوان درش دکه 31 سال 32 سال حتی انکی دگیجن 32 سال میواجی هیجی او infaz şewtandin bi vî awayî dewam dike. Ev ya rastî xaleke herî girîng e. Xalekê din dîsa em bêjin weşanên ku bi zimanê Kurdî an çapemeniya ku em bêjin bi Kurdî gihîştina girtîgeha hêjî astengiyên mezin li hember wan hene. Dîsa çûn û hatinê girtiyan, hevdîtinê girtiyan û malbatan de dîsa ew pirsgirêkên hêjî dewam dikin. Ew keyfiyeta em bêjin ku salek berê diyekê cotmehê de wekî pêvajoyê gotê binavkirin ku beriya wî dewam dikirin her çiqas em dikarin bêjin sistiyek hebe jî lê dîsa hê jî wekî peywirdarên girtîgehan peywirdarên dewletê hê jî hinekî vê rê û rêbazê dimeşînin û ev pirsgirêk hê jî bi rastî didomin ku bi seran ser em wekî Komeleya Mafê Mirovan wekî baroyên herêmê dûr bi cûr raporan ku me weşand û me balkişan ser vê xalê jî hê jî em bêjin gavekî erenî derheqê wê de bi rastî nehatiye avêtin. اون لهویه برئیس دمک کرد گوهرتنک دوی بابتی ده چه ببش بر بحثا راپو انگو بحثا پلانه که جاکسازیه تکرن رفورما تکرن ده مثلا دار زاندن ده مثلا حقوقی ده دبکو گوهرتنک برچاف چه ببگلو؟ براستیش بونه کو پرسکریک وره چارەسەرkirin ku komisyonek jî hatiya vekirin komisyonan bijin ku em dikarin bêjin komisyona çareseriyê ku wekî din navê jî lê tên kirin tiştê ku em texmîn dikin hinek jî lêviya biryarên wê raporên wê û pêşniyarên wê ne lê rastî hewcê wî jî nake ger ku em bêjin wezaret û em bêjin serokkomarî bixwaze dikarin wekî qanûnên dikarin یا روشکی جی بکن راستی ام بهیوی دارن کو اف روش زیادتر دمکی کنده وره چاره سر کرن او جهی سکنا نیرون و پیشنیار کمیسیونی نه سکننجی دوی کو گاور نابتن ام راستی خوشبینن کو اف تی مجول کرن لرای گشتی لرای ترکیه دجی تی مجول کرن لسری گفتگوه تین کرن لی ایدی دوی گاور نابتن تنب آخافتن و ام بيجن بپیشنیارا اف کار نامشه دوی ایدی گاور نابتن بریار ورن دای و ایدی اف بکوه پراتیکی رفورمین کوتین خواستن بکوه پراتیکی ام بهوینه کو اف بکوه پراتیکی و پیواجو بی آوائی دوام که بله هنکی درج بله برای ساچاکlı چند کس نها هنه گرتین زندانا دوی بین بردان جزای و خلاص بویه لیناین بردان این فازا و تیشوتاندن براستی وسا هجمانه که هم بیشن سپسیفیک هم نهاد دسته مدتنه لگلک گرتیگهن روشن ویا و هنک و سری لدانن من بیشن هنه براستی گلکن سال نوت دو نوت سیا بربک چالاکی هم بیشن و دما و هاتنه کردن و هاتنه گرتن گرتین کو هاتنه گرتن و 30 ساله خود تمام کردنه براستی سریا اجماروان سریا صدی دیجی هیجی پی در پی یین کو بیشن لگور بریارن لجنه درشت کن جیانه نه کتیم بردان جیانه بروی که بیشن او اجمار تام نه نجابه بله چه جواره دکنه بله چه هنجتا جواره دردخن یعنی دوی چه بکن جبود دما خود بین بردان لگوری ریوبریا زندانه
براستی کسی که 30 سال امبیج دگرتیگه دمابل سر فکره که سر امبیجن چالاکیه که سر اساسه که هیچ جرات بجن که اون پشمانن آنام اون در حق کمار دا چه فکرن در حق سر و کمار دا چه فکرن اون در کبن گرون در کبن در باونی دیسا بچن چیه آن دیسا تکبن نوات افگاره آنا یعنی پرتن بیاوی تن پرسین جبر و کیجی او لجنه دتری امبیجن گرتین کو 30 ساله خو تمام کرنجی بریار نینی ده او دما گرتینا وان درجت که بله برز است خوازم پرسکه جی درباره دمیر تاشته بکم جبر پارێزەرێ وی ئاخڤیە گوتیە حتا هەشتێ جوتمە هەیە ئەگەر تورکیە لە هەمبەری بریارە دادگەها مافێ مرۆڤان یا ئەوروپا ئیترازێ نەکە دەبە ku Demirtaş ئازاد ببە hûn divê derbarê de çi difikirin gelo ger ku ew îtiraz nekirin bi awayê teknîkî rast e divê ku ew hikim êdî ji holê rabe û Demirtaş were serbest berdan lê der heqê Demirtaş û gelek girtiyên siyasî de jî gelek caran biryarên mafên mirovaniyên Ewropa û Komisyona Ewropayê biryarên min bêjin ku derketina û der heqê derketina wan de biryaran jî da dîta jî dadgehên Tirkiye der heqê wan de fikrên neyînî danîşandan biryarên neyînî da û derketina wanî derva astem kir an jî neşt ku derkevin derva lê bi awayê teknîkî hiqûqa teknîkê براستی گره درکبن اگر کو اعتراض نبه بله لی و چه ری و رباز بکن براستی حکومت و بجن پیوردار ام ویا تام نزانن ام هیوی دکن کو رایدار ایدی بزانن کو گرتین سیاسی کو دبی روشه ده ایدی زیاده تر نکاربن هندور ده نم بمینن یا جی او زیاده تر ده هندور ده نمینن و درکبن آبروگیشن آزادی آخه بله وکی کام بجن دادگه و چه بریار ده امجیل بندین هم هیوی دکن کو وی آوای او اعتراض نکه و در حق Demirtaş دجی جبونا آزاد بونایی او بریار درکه بله اگر Demirtaş derkeve و باندور الگرتیه دن جی بکه یعنی ادی لسر هف هون لهویینه باشبونک ده مثلا آزاد کرنا گرتیین سیاسی ده چه ببه؟ براستی Selahattin Demirtaş de siyaseta Kürt keseki امبیجن نافداره و کسکی حدکاره gelekî jî hestke wekî امبیجن hevterokiyê jî kiribû dirextinên siyasiyên Kurd de ji ber wê yekê wê xweşbîniyekî gelekî xweş di nava civakê de birastî ava be ew xweşbînî ji bo girtiyê dinê jî ku werin serbest berdan wê bi vî awayî rewşekê derxe holê gavek de jî ew gav wê civakê de gavekî bi erenî were pêşwazî kirin û ji bûna ku pêvajiyê jî wê bawerî zêdetir ve em ji mêj ve jî dibêjin ger girtiyên siyasî der heqê wan de biryarên girtina wan ger ku ji holê rabin wê gel zêdetir bawerî bi çareseriyê bîne û zêdetir divê pêvajiyê de cî bigire û wê piştgirî jî bide gelekî spas zor zor spas bi Rêz Tahîr Saçaklı rêveberê Komeleya Mafê Mirovan ya Amedê tu her ji wî bajarî mêvanê me bû.